pose about the novel King of Aspiration Prayers and of English na hale. Tene deja Instagram ka nya upload kan bo 181 ka yu ju. Chode bi na ko da section se le. Jibga nishu sabdunle. Jibga nishu sabdun. Tantan jendu amiruk. Dugle. Jibga nishu sabdun 427 chode ba sumena timirale. Chode ningpen na ko chisheta. Oh yeah. Jibga nishu sabdun chode sumena tene deja ngi stick upload kan bo gyan nge ju gyashkile. Gyagare gedo aya banda zarya dane dana ranzabe gedo baba zambo jebe molamge gelbo baba jambal jun kerbala janzalo jinye zoda jajin jede na dezume jeba mi senge gon Dagi mali de da damje la le da mai da me jage o zambo jube mola do da gi gyawa damje yige mozum do shige do nye le ra do ba ye gyawa gon la ra do janzalo do je de na do nye zange zegi vena jobada te da jige yena male ba damje gyawa Dagi gangwa me Teda ngaba me se gyamzo na Yangi yena gyamze dragonge Gyalwa gungi yonde rabjo jen Deware shekba damje dage do Medo tamba jengwa tamba dai Zinge namdan joba don jodan Marme jodan dupe tamba ye Gyalwa deda lani jodbarege Naza damba namda dinjo dai jeme bom Rira nyamba dam Kobe ge baramba ben jogon ge Gyalwa deda lani jodbarege Shoba gana lame gyaje wai deda gyal Damje la yame Zambo jola debe doda ge Gyalwa gol Chanzala jodbarege Deja jedan demo wange ne ledan adan deje yege gya Dekba dagi gezba jinje ba de adam je dagi zozorja Soje jalwa gonda zange ze rangya namda loda melada Do gonge zona gangla ya de da gonge jezo daerang Kana jujin jigen domana janjorim sange machani Gombo de da dage damje la golo lana me barago Yang da den gangje de da la jogo Pejin de vejir gobai jinge donye jobaya Dage dalmo ramjara zovarege Chanzala wadan jujin jabadan jizoyera Gojin zovaye Gewa jungse dage jiza ba damje zobe jan Chanjo jingo debe sange namda jojo yin jikden dan Kanjon chobaregyur Kaya majin de daranyo Samzo chanjo rimbara sange jan Chojo gale jingnan jinye ba De da gyaje yongzo tabaregyur Chanjo shinwa chushin gyalwa dan Sange sege rabdo gangware jo Choju simjin gangnan jinye ba De da dado neme de waregyor Doa gongi jige donam ne Dombare gyurjin rewan jobare jo Chanjo juban dani dajo jin Doa gondosh gewa jimbarengyor Sera gondo jimbosh gewa na Dado dani rabdon jongware jo Gyalwa gongi jizo lo gyurde Zangbor joba yongzo zoze Suje joba jime yongda ba Dado manyash gyomer jobare jo Lai geda loda no jinge Jobam dada me ge namda
Dawa gongi dana jizam bar damje kedo dagi jidendo Deji baro jila rabzon de janjo zini naya jimagyo Deba gana jiba gyurba da deda male yonzo jangwarejo Leda nyomun dogi lena le dojin jidin dawa namzoya Jidra bemoy jime jaba nida nanga toba medreji Shingi gyondan jona jizamba ngizodong rado shivareji Dewa dalan jawa gongo jin jawa damje lani bembareji Shanju juba yonzo zoze jin zimjin dagi shodan dombarenjo Zambo juba dani rabdon jin maon galba gondo jubaregyo Dagi judan zomba gangjo bai deda dan dadon jubarejo Lida ngana dani zimge kya juba dada mola jidoji Kala bembarendo be dobo da zambo juba rabdo dombana Deda daya dadon jebarajo Deda dagi namya yemeyo Sangi zegi goven gombo na Ngozom dado dagi gyawada Mangalba gundo mishkyo war Deda laya juba gyachirgi Gyawa namgi dambe chunzenji Janjor juba gundo namuraji Zambor juba nambar juba ya Mangalba gundo jitbaregi Deba damji doyang gowana Zona yeshi dane mizenyi Tadan shira denzi namdora dan Yande gongi mizen zodogyo Oje de nai doni jina de jinde sange mega sange na sange sege vena joba la janjo joba jojin dawarege tedara mali damje jozo ya dazama gyola de zoma zenige sange gyamzo jina gyamzo dan galba gyamzo jojin radonjo sonje yela gyamze dage ge gyawa gonya yela namdaba to gunge zamba jijin ya zange zongla dabon jobarege dizon jebe gyawa damje dan gole sona rado gorwai Deda kya zoya mezela loe doge dagya radonjo Maon galbay damjin jobaya geji jege dagyan jobarege Kayan galbay dezum zede da geji jaje gene jobarege Dizon sheba mi zenge kan deda geje jela dageda Dado deda genir joyolar gyomar gürbe namda dogenjo Kayan dezon dagi jingo bay deda damje dendo mongparado Deda male jana damje do gyawa dagi jina kulanjo Kaya mazun jikin domana janjo rimba zangyang koloko Nyangen de barabdo shinda don gombo gongye jon Danje oe kondo zonjol donanda Kone goye debe do da da Kondo yonde jobe donanda Kondo gyaba jamba da gedo Kone give zona do da da Jaba meba gürbe yeşedo Shera da da denzin do da ge Janjo dona yanda jobareji Lege dona yonzo da zeje Nyaman don kondo jambareji Loge dona dame rajeje Zamborju done zobaregi Shina gyamzo nambara da jeje Zimje gyamzo dane nambara Juna gyamzo ramdon dozeje Yeje gyamzo ramdo dobareji Chuba gyamzo nambara da jeje Mola gyamzo yonzo zobaregi
Sangye gyamzo rabdon chuje jen gaba gyamzo meshyo chebareke kaya duzon shebe gyawa ye janjo shebe mola chetana sambo shebe janjo sangye ne degon dage male zobareke gyawa gongi zege towa ba gange mene gondo zangye sa Kepa de dan zombar jebe je gewan de da tam je rabdong le da ma da igya nam da je joba nam da je na yong da ba mo zombo nge ba jin da wa de da da jan de da zombar jo kone ge wa zombo jebe je jamba ge ne mola je barge Mangalba Gando Mishkyo Warade Jawa Male Zobaregi Shubadani Zeyo Magireje Yondenak Sezon Me Borejo Shubazeme Bala Nene Gyan Dedanjo Tanjien Zawaregi Namge Dado Gyobai Jezan Bar Zemje Male Dayan Dejende Jizan le dan yamon da gyuraba da ge molam dayan de zamo kaya soji jinan da e ba rinje gende gyawa nam labo la da mi de ven jodon jan jinge donye gaba bulwawe kange ngove gyabon de de ne janjo joge jezo rameje Lenje zamyan de bashke bana zona dambe jodon de gyoro kange zanzo molan de tabe de ne ngizon tanje bongwareng Dene jobo ngimba bongba ye nawan da ye de yan de yondo de da nye baram ye de waran zo me zende de da le bong Gondo zambo deyan jinja war de da rimbo me do de jinja Same ngabo dagi de gona gange mi je wange je bada De zambo joban de jona nyardo male yangzo jangwaring yur Ishe dani zodan zenang dan rik dan gado namda dembaring yur Doda mode mambe deme do inje de zombo gona jobaing changjo shenwan zhang to dinyu do zongne simje benzere den do de changjo sangye angolo rabdo go do nam de dan jeba dam je do kaya zombo jebe molam de jangwa dane don don lo bai Dear number member sangeng ke changjo sonjo chola sumye mazeje jambula bawe je tare gemba dang gundo zambo de an de jende de da gongye je so dolo je ge wan de da tam je rab dong de son je be ge wan tam je ge ngwa gang lan jo dong ma ba de Da jingge zawan de gongya zombo joje rado orege tane jive doze gyurbana jeba damje tane jezade mozo nawa da e dendone dewa jange jinge radondo Dezone ne mola de da gya damje male mondo jongwarejo Teda male dage yonso kan jiden jeze simje pembarege Gyalwe gemgoro zangshin kawa de badno tamba shindo zeleshke Nangwan dae gyalwe nguzum do longzen bayan dage derdojo Tene dage longde rado ne julba mangbo jewa chawjai Loye doje sojo namzo ya simje nam pemba mangborege Zangbo jube molan dumba ye gewa jongse dage jesaba Tenen jowe molan gewa na geje jege damje jorwarejo Kaya zangbo joban dinge be zona dai Tamba gangdo de jowa dongale jore zinwana Oba mebe nera doborejo Malan gyalbon de dan joge zon dayen jowa gonla benzeji
Gondo Zambe Gebe Jondo De Ngezone Nama Dongbore Jo Dogo Ngezai Jini Yeba Goin Jedai Jing Dijin Jeba Da Zambo Jeba Dende Zadone Gone Gondo Zambo Rekyore Che Oya Tene Gyapeka Gyawa Chambe Malam Maitria Gyawa Chambe Malam Boyo Ju Teo Pingazat Chukdebina Gotana Jukurika Kafiri page number Zestania Kashi 18 Pale page number Jibkia Sumchusuruk Yale Chode Sumina He Jibkia Sumchusuruk Teo Pingazat Tene Deja Instagram Mekani upload Machosele Teo Ganang Gupchuguru Tena Dasa Zanshot Gyapkurika Chabio Tale Ayo Yanju Gyawa Chambe Malam Yongcheshani Sanges the Buddha of the future Yongcheshani Sanges Tenikune Malam Tene taksa Gyawa Chamba Karo Jukse Gyozena Gyawa Chamba Daksa Tene Umbargawe Shinkam Tushita Intigyutle Sanskritina ko Tushita Zakani Shinkamena Jukse Kere Tene ta Nam Pepsin Champatametle Philogic Cham Zukshik Abdul Malegali Nanta Titus Lata Pa Peshes Mano Takchude Tanga Sting Mani Horayang Lomampo Gistinetini Tusleva Chanetini Gyawa Chamba Pepsan Tasama Tantarung Sangesha to be chose Putaro Manubaker so Sange Shake to be chose Putaro Manubaker so Basanta Sama Titus Buketana Buddha Shake Manitus Boncle English and Cochizero Ira Zanopole ERA o Doctor Matan Sange Shake to be Tuspon of Jew then you just say Sangespo next Sangespo Gavachamba Maitrea Come really oh yeah then it also usually pians at Lake Gavacham Palambo Sange Gonai Janzo Loi Janzo Lame Dembaye Janjo Semba Namdaya Ninde Namla Janzalo Nindo Tamje Doze Je Dore Lamne Rabdela Gashi Me Bandinje Ba Janjo Semla Janzalo Simske Wangdo Gyurbe Nai Dagi Degba Jigesba Sanje Zemare Jinezo Dagi Deda Shakuregi Dale Namba Zumgange Zona Zonesh Getbade Dagi Gonge Zavonde Dagi Janjo Mezejo Jojo Dagi Jingnazo Sangen Choba Ganjongwa Sangen Kimbe Yerangwa Dela Dane Yerango Degba Tamji Jakborege Zona Gola Yerango Sange Gola Janzalo Dane Yeje Jodojo Jojo Dagi Jonazo Zajo Dala Nebaye Janjo Zemba Janjo Jo Zanja Jibra Gormande Janjo Damba Sange Shin De Danjebe Dodone Soja Gola Meledo Jugin Golo Gogireji Chinga Jimbo Daini Dongala Simjin Dajejo Kalpa Jiwa Zameso Juden Zijin Jagureji Deben Damdo Jingureji Zube Zube Damjimbo Chingwa Gongi Jindala Gayin Jona Zizozo Simge Timare Gizbala Sange Namne Momenze Simjin Namla Jando De Zeben Zole Jorajo Zobe Sange Gangjo Dan Ganda Deda Majimba Deda Jizo Dalo Jin Janjo Jiba Jigureji Paro Jindu Zogene Dodo Simjin Dajijo Moje Jubo Munjine Lame Zanjo Rejureji Mashkes Bada Minjon Da Rangje Manje Manje Namre Manje Manje Dongbe Juni Dobrejo Sange Chanson Jimbo Dar Simje Manje Zomanje Kanza Manje Zomanje Damanje Bejudojo
Danzin da girin zimba ye ngwe gong la mene bar simshe gong la mene do sena manje jin dong jo ngobo manje ba da ge long do jo ngobo dang je nam je be jin be baro jin zo jo tim ge zo je gyo me je zo je nam bara da dang de long ze me be zo tim ge zo de baro jin zo jo Samyana Jawa me longe kamdara meneje Soban Jawa manje ba zube baro chenzo sho Zonde zambe zonde ge dendro lelo manje she Dadan tembe le zemge zonde baro chenzo sho Shkuma dawe dingzen dang bawaran jowe dingzen dang Dorje dawe dingzen ge samden baro chenzo sho Nampara darbe gozon dan dezon nyamba nyedaya Rizon ozon jeba ye jera baro chenzo sho Sange gonge ngaba dan odan zivje barwa dan Chancho sembe zonde ge dage samba zogire je Dedar jeba jeje je jamba jadan demba ye Para chenzo zoje ne sabje bol Rabne shoy dedare gezbe zona pame genyalwa yeda dondro lamay Nengelena dado bonze ne gyalwa jambe gomba ni göre je galdan jizge bodana gyalza jombo gombo jo sabjo ne ben jongza ye jinjo dero shkewara sho gyawa jambe potni jinkambo 포장보다 갈든 추스기 포장 주로 버리 신kam보다 되나 인디교 뭐벌거 신가면 디교 하래 또 벌벌 제처럼 되네 아주pe가 되는 거 당원 세상에 실린 테스팅이 어스모던 팀이라래 온 세상에 집행하자 줄래 당원 세상에 상마시서 놓발래 온 세상에 마시스간 많이 스쿨 뭐 유도 라다슬라 보조 정메시서 놓 이나이까 대장이 인스타그램에 그거 벌써 되면 인스타그램에 그 볼간 보 209 되네 이난구가 알데와치네 몰람 데스문두스파 집가 니슈사비앗 집가 니슈사비앗 다가구나 되네 먼저 상게스 직스쿠시즈도 집가 니슈사비앗 잉글리시는 거 428 도 집핑 azat 자르소 차이스 힌디나구가 그래 dumju 집결 눈출 동결래 478 Vamos passar 478 Migmansan chunsun bale Mig zirizun basan Tonur parparia Zapikas pochuru 478 Nibia Jipkyal dunchul dunget 478 Dupin azad Ya jo Honsa sangesi silin Teningata diri meditation bo Session sumchu cheno khayli Gyosa chokso Ema manzara zange nawan daya daya zoi joy doje jembo dang yondo senpai doje dona lai sange jangsen ba me gorge gor deshge manzara bado me ba yil dewa janje zawe shingan der dajan dena zembe gyurma dash gewa jange barma jubaro terosh gene nangde jandon joy desga 다게 몰란다 바에 조제 상게 장세 담자게 갱맨 로버레 징게 랍도스 다야다 벤잔데 아완보다 나예소 하에마호 원서라 상게 나완다야 다야소 조에 도제 젠보당 연도 셈바인도 젠도나라 상게 장세 밤에 걸게고 대시게 원서라 바도 medbayil dewa chanje zave shingander tajande na zembe gyurma dash gewa jange barma jabaro Deroshkene nande jandon jo desga dage molanda baye
조주 상계 장생 담자게 객면 조벌 징계 랍도소 다야다 벤잔데야 완보다 나의 소하 에마오 원자라상 나와다야 다야 소조의 독재 진보당 연도 선반도 진도나 라이 상계 장생 밤에 걸기걸 대시게 원자라 봐도 맷바일 대화 전시 사회 신간들 다전데 나 잼베 결마다 에스게와 신게 발마체 바로 대로스게네 남대 장동조 대스간다기 모난다 바이 조주 상계 정생 담자게 객면 조벌의 징계 랍도소 다야다 벤잔데 아와보다 나의 소하이 초대교와 세제공 손이 졸라이지랑 다게 대좀게사바 공조좀라 조방보 결외 삼반 별결의 지게와 샘신곤랑오 조건 상겨서 결의지 계사 담자 지기대 다른 결라 민결의 지짐니 당내 조조대 세레나 맹냠도배 센데서 주는 결의지 남시 zembe görmadan deva candır ge görece skena badme gacede alözden de la sangejo canjo done ceze don dolbendo tembere şo el deva cange şingamına sangya obame bajo molame da ben jongzaye jinjo dero skever şo 되네 대접 인스타가 주모하니 당수 때 숨겨 급주 그리고 트리넨트는 되지 핑하자 되네 주모했을 전이야 오 소나만데 담제세 바니 domnenis bedanam bamjede skega nanje balan jobaye jetben zole ando dolwarejo jambala bawe jedaren gembadan gondo zambo 대양 대진대 대다 공기 제소 달로 제게와 대다 담제 잡동 장조 셈조렘보 제마시스 바나시게 겨레제 시케스 바냠바 мет바야 공내 공도 벨바레 쇼에게와 데스게오 공소나 예제 조조네 소나 이제레 정에 담바고니 도베쇼 예주 두지체 참말라 데네다 아스마나 모데주시송 당하다 메리티시 주넬레 컨터 패치는 루스미르냥 비디오 반친 볼레 데네 it's a big English na tsik jun chejuna ikane gara sting istakaня o tasan inok sting ya stakan gara batsukrik tene ya responsory kashi yudigut tene komune ya hagu chesipia English na tsik jun yale la dansena ta gomeka ni tsabik jun tengena mona kenano pa la dansena deja ngi juste non parler ya je tene tsugomaka dewishin buji kyonze dele chunji hagomago tene I homba keteno jinazen nokle shamata jinas son tene sumena ko namstok sama metkanchi sonte namstok sama jisipia 다섯 세면은 거 삼바입니다. 미드 코르디스는 보대 상무들이 밑간지 치스벨리 좀 치스비야 데니지너스 데니 유 홈나 concentration on gala channel simba circamet kan channel ya yu metkamet ke koshisen ju 데니 마단다사 오 상아 dor지 택배나 와지라야네 리니지나 데니 자게진미 룩쇼르나 데니 정말서 구메데니 지네스 보고만 칼레 손바산다사 이투스베가 미마 참마나 파노 미망상으로 파노 섬세 니밍네 랍스틴 데니 조식 춘지 경озat ale shanma zoshig indu doktor chunji indu ele tene dunbeka barazat yeah. So we're going to do meditation now, and the meditation that we'll be doing is called shamatha, and in the Vajrayana tradition
and in the Mahamudra lineage to which I belong, this is the first meditation that we do. And the meaning of shamatha in English, the translation would be calm abiding, yeah, to calm your mind, because our mind is always turbulent, so you want to calm your mind. So anyway, what it's very simple. The only object you need is like something round like this. Something round can be anything, doesn't have to be exactly the same. So you just put it in front of you on the floor, not very far, maybe like, I don't know, 2.5 feet away from you. Yeah. So I'm going to speak a little bit in Ladakhi and a little bit in English. Yeah, keep changing it. So tene tal is kampa kirdena sama pata kya kampa kirdena tene kampa goma yunma hale kampa yunma o kampa yunma burches tene te khato pe kampa tene yaspa burches so hale goma yunma tene te khato yaspa burches le. So when you sit, the leg has to be crossed, yeah, and the left has to come first and the right on top of the left. In Buddhism, the right always dominates the left. At least 99% of the time. Maybe there are some practices where you have to change, but most of the time the right foot is on top of the left foot, and then your left hand, right hand on top of the left. Lakpa yaspa o yun me katoga baraz dia panka baraz jumi ji chang me khe changme chongyana no chogosa no hale. Oh yeah. Tenish ket pa khatang bolle. Ket pa da tsosla khatang bol so ya. Khatang do. Your back should be straight, like an arrow. Gotsik, yunjiko. There are shantu maguyan. Ale shantu mazat. So you have to keep your head a little bit crooked, slightly bent, yeah, forward, so you can gaze at the bindu. Then you make bindu ka. Your eyes should be half shut, body absolutely still, chest should be open. You chest man open go sanokle. Open go sanokle. So your mouth should be a little bit open. The tip of your tongue should touch the palate above your teeth. So, session 3 sessions we will do, and since the time is a little bit on the lower side, what we will do is like maybe we will do 8 minutes per session. 8 minutes, 3 sessions. 8 is my lucky number, so we'll do 3 sessions, 8 minutes. Yeah, Joe. So just gaze. The timer is already started. Gaze at the bindu in front of you. Eyes half shut, not fully shut, not fully open. Just gaze. Your mind will start wandering. Bring it back. And make your mind sit through your gaze onto the bindu in front of you. It's very simple. Simba ekdam chanok liwawa. Simba iwawa korzane teneyam loksi kyonste. Simba goni geba chama juga loksi kyonste tene migir gütte dun begat gane deushin bega barasat. Body absolutely still. You may be hearing some noises from outside. Don't focus on them. Just gaze at the bindu in front of you. And if possible, keep your eyes open as long as possible, yeah? As much as you can. Keep your eyes open. Half shut, not fully shut. Half shut. Try not to blink, try not to shut your eyes. Only blink when it's necessary. Kashik Gavana Jukse Yudo, Kashik Leni Jukse Yudo, Kashik Quarantine Jukse Yudo, Kashik Kampa Jukse Yudo, Kara Jukse Yudnam, 2 Kashik Hostel Yudo Darum, Kara Jukse Yudnam,
Hey, anyone can practice. You just need to do it. Body should be absolutely still. The mind should be absolutely still. Placed on the bindu through your gaze in front of you. The bindu shouldn't be too far or too close. It should be roughly 2 or 2.5, 3 feet on the floor in front of you. It should be visible. And you should just gaze at it. Just gaze at the bindu. Very simple but difficult to master. Because your mind is always restless. Your mind will start wandering immediately. It won't take more than a few seconds in the beginning. Eventually, you will be able to focus your mind for longer duration. What this does post meditation is to calm your mind and to free your mind from all kinds of discursive thoughts and busyness. You will feel this total calmness. But you can't move, you have to be absolutely still. All you have to do is gaze at the bindu in front of you. Make your mind sit onto the bindu in front of you. Mi postase juks. Bakam sam. Nam sto ročini mitlan čano.
You just have to gaze. And your mind will be so relaxed. You may even feel drowsy. You may even feel like you want to sleep, take a nap. That's because you're rested inside, within you. Your body is not resting because it is upright, it is in a difficult position, cross-legged and all. But your mind is totally rested. The mind is more rested during meditation than during sleep. When we sleep, our body rests, the mind is awake, subconscious mind. That's why sometimes even after 8 hours of sleep, we don't feel rested. Yeah, Joe. 8 minutes, minute get. Take rest a little bit, and then we'll do 2 more sessions. Rub your palms, and then just heat it up. So, heat it up, and then place it on your eyes, with your eyes shut, of course. Now, what I want you to do is to feel this calmness, here. Not just here, at the center of your body, but through your whole being. You can feel this calmness, so relaxing. More relaxing than sleeping, actually. That's why it's zigzam. It's a kushkit ponchal. Circa sama metkan chachan. Ni sama kamsang chachan. Chipezena. Ni tangzane semba turung lang sukkerling. Lam tanglo semba mine met the subconscious mind zano pole. Tezane zuxpo ngal sustukyote semba tezam ngal masukya patte pia parpara ngatantene. Nit kantar gyat gurik tangna tarung ngal kanso soramira. Oteuro. Hom gemla semba. Ale zuxpo tsapik zukta 8 minutes. Again, right on top of left. Bain ka burchis. So, shket pakatan burchis. Your drishti, your gaze. Don't be devotion. Samanya buchos today. Everybody, please do it together with me. Whether you're watching live or whether you watch afterwards, doesn't matter. Sometimes you realize your mind is very active. Sometimes you realize your mind is so calm that you may feel drowsy. If you feel that your mind is very active and always distracted, going after thoughts, that's a good sign also. Because it means that at least you're aware of your mind following the thoughts. But if your mind feels relaxed and you feel drowsy and sleepy, that's also a good sign. It means that you're able to rest your mind and that your mind is calm and rested. Barbare samba mampu kornam changmek. Barbare samba mampu makora medium ki sushi chana changmek. Samba mampu korduk tahala, samba mampu korduk samangela enokle. Chipezena kam se kam samba korkan bo pata sonte enokle. Agua. Samba korkan bo pata sonte nok. Bena go kimsa yutkan bo pata sonte nokle. Düzgün kimsa mato anok. Te gandagi sama mato anok. Ta dasa kam se kam semena go yutkan samba wata pata sonte nokle. Ta samba yang madrokshes ngal suste. Relax sonte.
니동 기차라 당기지 당고시라 감성 니동 기차라 미간 좀라 선노 동gel하는 거 되는 메디테이션 와서 주스는 거 할래 감성 손대는 거 처음에는 믿고 맞추마 죽스 Shkit po mene kata ambar chanukle. Your back should be straight. Tipe ngingiran samala excess chose ermira. Yoga chose excess chidon chi chungen na met kame chalama bogo shimikya. Tene sukspatsek shanti chanukle dugnyana noko. Shkit pa kata ambol nyana noko. Temani zo tukche samganta mabu tukche samar rondin nas tongchen. Yoga. Suppose que not so not zambu chasse zambu stili zambu ko shante on ple chang chamana shele karyol kazu on glass kazu on ekdam chak chana ple te tsokshin karji gela za ches excess gela jo ches milujin bu chesh konsan we talwar gel nam jorwar chu sankani milujin bu chen atan shkonsan ja ganta chik ma pu chona ganta nis de sama jo sama yoga chuna excess chuna sport doshis parano 공ገብ서는 독시스 파라노클레 참 교원하고 소스펜나 거 잡부라 때문에 교원하고 진짜 때는 거에 가니 룽 또 대성마 감성 무슨데 I'm just saying that physical fitness is very important for good meditation because your body is like a vessel. Just concentrate on the bindu. I'm going to be quiet for a little while. Just gaze at the bindu in front of you. Chamasa de minute get chamma pale 8 minute chur kolche soshino bor chamasa give up chamasa pamma ba stundu chus dugle tsek stundus machana jamma pa e sket pazumara kampazumara ekdam shkasana diamano sumayana tse wongosana komna lawar mingir humidi kan yumain circumstance kule jana don't give up. If your body is getting fatigued, if your mind is way too distracted or drowsy, don't give up. Persist. Be diligent. Only through constant persistence will you be able to master sitting down in meditation. If you just give up because you have a small pain, you won't get used to it. You won't be able to train your body, train your mind. Mikman matsumele perché paga tambor sus pogul magul pilo kuchugul na samba mata samba guni kan samba mata simbo ima wachana loskyo chimi chun suyut na tsami chungina no e perché pa pogma zumu yedna kursi ka tunu liga no perché paga tambor shispas
miska nox ninches teni chikpo zor bhomar yeah 8 minutes yeah minute get so relaxed. Samba kurchama. Azıksam. Kazukjak taksa. Teni itu chusamle cerka yongzan kazukjak. Pame cerka, chugi cerka, makbe cerka, name cerka, peni cerka, silchisi cerka, zume cerka hale. Oh, tu itu chusamana. Tezane tene kazuk yorole. Ika pura nankan sokshe, cerkan sokshe mchele. Ta dasa sam beste sukspa sam besile. Nichi tangna samsale. Yeah. Session zumba, drama miruk. It's a new burin. Minishma burin timirale. The last session I'll put for 5 minutes because we don't have enough time. Minishma. Stenistimo abdanga tatsigmari chun hele. So much was it, Everybody please meditate together. It's only for 5 minutes. The last session. Omgyapsa ni tsosla yun tun. Ma rimo omgyapgo samana tene semba yang kane kara sonte stor chanole. Tene semba ngze ngal chanole. I tsosla minute get minute chu zorik. Nyun juste tsebo mambo jo sama kata chignishi. Shunjuma minute chignishi break porte. Sapeki lanste kampa alla porskianste chu jidon donte. Chame kayango ne meririshin chuchis. Meditation has to be in short sessions, multiple times, because you need to get used to it. You need to get used to sitting. You need to get used to sitting your mind onto the bindu in front of you. You shouldn't meditate for long durations. It's counterproductive. You should meditate for short sessions, but multiple times. 5 minutes. 8 minutes, 10-minute sessions. And you should keep a short break in between, half a minute, 1 minute, between sessions. And just gaze at the bindu, and don't let your mind wander, don't let your mind think. Just gaze your mind. Try to place your mind onto the bindu, as if you are putting a book onto a table. Place your mind onto the bindu. Don't let it wander. Simbo. Choksajiga kitabara choksla. Intuition biga chapurchisma changmikale.
Okay, let's stop here. 다 참고된 레치주는 전부 circuit minute 좀 루시미르게래. So 인왕 처음에 깨달때 더 생이 증이란 걸라 냠포 장치세 배주스는 봐. 이스닝 이런 건 준죽세. 다시 라이프 서티스팅이 한다는 직주스 세션 가식 줘서 돼. 걸어 죽스였나. 정말아. 되냐. 정말 쉬어줘서 다시 라원이 망포지 로스시켜도 되네. 정말이 몰라면 데모 주실라 다시 로스 줄치세 몰라면 오야 되네. 이 록다운 보고스 파트 테스팅이 정말 보고스 봐. tukchise rewa yot mimang sama itu yorak hale sama itu yorak tene sama nyabu tukchise rewa yot testing ni tene shkyoda zadika sama chukshia moshkyot hale sulja dunin sama le jule tene mande jele nele tukchiche tsering